Welkom terug. Nou, soos so aangenoem het 'n baie inspirerende storie wat ons vanoggend met jou kan deel. En vanoggend gesels ons met Robin en Jolandi Loos. Hulle het al voorheen by ons gekuier. Ons gesels oor Matches on the Map, sowel as met Bradley Peters wat sy inspirerende storie met ons deel. Goeiemôre julle almal. Môre. Robin en Jolandi, ons begin by julle vir die mense wat dit dalk gemis het of nie weet nie. Kom ons praat net gou weer oor Matches on the Map. Waaroor gaan dit? Matches on the Map is die wêreld se eerste interkontinentale stemsel donor recruitment drive. So wat dit beteken is ons ry 'n groot lorry deur 64 lande vanaf Suid-Afrika tot in Vietnam. En ons beoog om soveel mense te motiveer en op te teken as beenmergskenkers of stemselskenkers as moontlik vir bloedkankerpasiënte. Die groot ding is donor ethnicity of donor diversiteit. Om soveel mense en rasse op te teken as moontlik, dit verbeter die kans vir almal om 'n match te kry. Nou, Betsy is julle trok se naam waarin julle ry en julle het haar self gebou. En as ek reg verstaan, het sy op 'n stadium 'n bietjie repair work nodig gehad en toe was julle by 'n mechanic gewees in Oos-London en daar ontmoet julle toe julle volgende stamsel donor sonder dat julle dit weet. Bradley, tell us about your first sight of Betsy and how did they get you to sign up to become a donor? Well, if I could put it into other words, it was more like a thing of by chance. Yeah. You know, we all met by chance. I don't think Robin also thought that Betsy would have broke down in East London. But the fact that it did happen in East London, I think it just maybe God did his works there. Of course. And after close to the end of Robin's journey with us at the workshop, then he introduced us into like what is the stem cells and what is like the bone marrow, you know, telling us all the stuff from the SABMR and all that stuff, just like making us more included and making us know more information about the entire procedures and all that stuff, you know. Yeah, and you signed up for this and then you basically carried on with your life and then it sounded like about 6 months after that you got the call that you got a match from someone in South America and you first thought that it was a scam. You didn't believe what was going on, right? Because you barely remembered what happened. No, because if I actually put my friend, because all my friends know I'm never on the phone. So when they wrote their reference, I thought, let me put my mother. My friend was like, no man, just put me on there because we're gonna be at the workshop if ever you get a call. And we not knowing that I was gonna get the call, we just took it as a joke. He actually, if I didn't answer the call, I would have actually probably missed the entire interaction with Lisa, who was dealing with me that time from the SABMR. So it was, like I said, it's a thing by chance because my phone was dead. I think I would have probably missed the entire interaction. En so word hy toe die eerste stamsel donor match binne in julle 10 jaar reis wat julle aangepak het en julle destyds gesê julle gaan dit doen en as julle net een match kan kry, dan sal dit moeite werd wees om vir 10 jaar lank deur die wêreld te travel om mense te kry om stamsel donors te word. Dit moes 'n ongelooflike gevoel gewees het om te besef julle het toe nou 'n match gekry. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor julle. Ek sal sê dit het vir ons weer nuwe boema gegee want dis nie altyd maklik op die pad nie. Dit is 'n moeilike ding om aan te pak. So toe ons daai oproep gekry dat daar 'n match is, het dit net vir ons baie meer beteken en dit het vir ons, ja, soos ek sê, nuwe boema gegee. Ja, Jolandi het sommer vinnig 'n traantjie gepik. Maar dit is positiewe trane. En ja, ons was baie gelukkig. Ons was besig om te prep vir die volgende stukkie van ons journey. Ons is op pad Namibië toe. Ons is nou in Namibië. En ons was besig om te werk in die trok en dit was net fantasties ons die boodskap gekry het. Ons het die boodskap van een van Bradley se vriende af ontvang. En ons het dadelik vir Bradley gekontak en ja, dit is net amazing. Ons hoop ons kan nog matches kry, maar Bradley is definitief die perfekte persoon gewees. Jong, gesond, motivated, Enthousiasties. Ja, enthousiasties en I was baie excited om te donate. Bradley, and your family, how did they feel when you decided to do this? Yo,
I would like my close friend who answered the call from Lisa. He was like fine with it, and my manager. They were like, okay, yeah, you can do it. So I was like, okay, cool. Let me just let the people at the house know how's the things going, that I'm flying to Cape Town or whatever. I didn't let my mom know up until that point where it was told, hey, you're going to Cape Town. So I told her, hey, I'm going to Cape Town. And she was like, huh? For what? And I was like, no, I'm going to do the bone marrow thing. And she was like, no, my child, please. And over time, a lot of the people from the SABMR team, they actually helped me send some more informational videos. And that's how I got my mom to actually be more comforting with the whole situation. Bradley, I think the reality is that a lot of people still react that way because they don't know. And you being in that position where you've done this now, it's such a great example, and you can really motivate people and explain to people, you know, the realities of it. If there's someone watching today, what would you tell them? Like, why do they need to get on board? I would actually say, if you've been given the opportunity as a young, youthful, healthy person, I would just say, just do it. Just do it. Why do you have to think twice in giving another person a chance to live a life that you would also want to live, or that a life that you've been dreaming to live? Maybe that person can live their dreams as well. So, I mean, just make it more simple. Maak het eenvoudig. Eenvoudig. Yes. Hoorie, en die feit dat dit die kans is 1 in 100,000 dat 'n mens 'n match kan kry van iemand vir wie jy dan nou stamselle kan skenk of vir wie geskenk kan word, nê? En jy is self ook 'n oorlewende wat skenkings gekry het, Robin. Vertel ons net bietjie, hoekom is stamseloorplanting so belangrik, en dan ook om wanpersepsies weg te vat, hoe werk dit? Is dit soos 'n bloedoortapping, en wat word dan met daai stamselle sodat dit iemand se lewe kan red? So die kans is, as dit kom by donor ethnicity, jou kans vir 'n blanke persoon begin by 1 in 100,000. Maar vir enige ander ras deur die hele wêreld begin by 1 in 400,000. Net as gevolg van daar's baie mense in Europa byvoorbeeld opgeteken deur groot organisasies, whereas in die res van Afrika en Asië is daar nie daai diversity op die databasis nie. So dan word jou kanse heelwat minder. So Bradley wat gematch was is fantasties, van hy was een van daai donor minorities wat op die databasis is. En wat meeste mense in hulle gedagtes het as ons sê bone marrow donation of stem cell donation, is so in die 80s of voor dit nog het hulle bene gevat uit die heup uit. Dit gebeur nog in 'n baie klein persentasie van die gevalle, maar die proses het so verander, is nou baie maklik. Wat hulle deesdae doen is hulle vat bloed uit jou een arm uit, hulle sit dit deur 'n stemselfiltrering masjien, dit skep die ekstra stemselle uit jou bloed uit. Dan sit hulle jou bloed vir jou terug in jou ander arm. Dan vat hulle daai stemselle wat hulle uitgefiltreer het en hulle transplant dit in die pasiënt in. Nou in my geval was my suster 'n match geweest. Jy het 'n 30% kans dat iemand in jou naasbestaande familie 'n match sal wees, maar die moontlikheid is groot dat hulle net 'n half match sal wees of 'n haplo-identical match. Dis 'n 50%. En wat dit dan veroorsaak is heel moontlik dat daar komplikasies sal kom. So in my geval was daar nou baie komplikasies, maar meeste mense hulle rely on 'n unrelated donor match, so 100% unrelated donor match, en dit is wat Bradley nou was. Sure. Net so vinnig as mense skenking wil maak, waartoe gaan hulle? So die maklikste plek is om sabmr.co.za. Daar's 'n applikasievorm op hulle online site. Hulle stuur, as jy klaar die applikasievorm uitgevul het, stuur hulle daai boksie, dis 'n swab kit met instruksies na jou adres toe. Hulle betaal vir die koerier en al daai dinge. Jy doen die swab kit sommer by jou huis en stuur dit vir hulle terug. Hulle laat die koerier dit optel en dan wag jy so 'n paar weke, dan is jy geregistreer as 'n donor en jy bly op die databasis tot jy 60 jaar oud is. Maar net donors tussen die ouderdomme van 16 en 45 kan opteken, ongelukkig. Sjoe. Robin en Yolandi, dankie vir die werk wat julle doen om aan te hou om bewusmaking te skep. Dis absoluut fantasties. Bradley, thank you for being a real life hero and saving someone's life and making such a massive change. We really appreciate you and your attitude towards this. So thank you very much for inspiring all of us this morning. Thank you.
Dankie julle en so kan elkeen van ons ook natuurlik 'n verskil maak daaroor. Dit was wonderlik om vanoggend met Robin en Yolandi Loos te gesels, wel as Bradley Peters. Bly skakel net hierna, maak ons 'n draai in die kombuis.